Oh, okay. So, man, that camera, I turned off the camera. That's why the audio just went out with it too. So, camera chính lost nga dari rain is in our space. Fin pa ye di la ko matching fact mars audio in na jakin pa ye. Well, just give me one split second. I'm gonna get this up right quick. So this guy, oh no. So yeah, in about split second, I should be back with you. So, yeah, I'm already broadcasting right now. I'm on air right now. So this is what I'm gonna do actually. Yeah, see that can yeah measure clock time clock singing and that's trying to go. I better shut this flashlight, turn it off, and then here we go, ladies and gentlemen. Once again, I wanna welcome you. Gulamalap ki kung Arshiru ke oye kasi, galilangan Arshirum ke oye kasi. Right now it's 8:21. Awal course. Nitong siya ke konsyete finan Honolulu ingena and kuam and Chuk. First is a migration island of Chuk and Guam. It's right now there's Sunday actually already. Sunday and it's it's 4:23 in the afternoon. Awak or Slongol Tolu, Davulan Tokin Shanri, Finan Kuam Chuk. And KOSRAE Shanri Pe, Manit Longol Tolu Alakalimi, KOSRAE Ponpe. And KOSRAE Ponpe, same time zone. Time Chifan, Korapalao Il Shanri, Autolu Longol Tolu, and Nashville and Dallas, Texas. Nashville, Tennessee. What do you got here? Early in the morning, 1 hour and 20 minutes, 23 minutes after midnight. So it's 1:23 Sunday morning in Nashville, Tennessee. Seattle, Washington, 11:24. In a little bit more than a half hour, it's going to be midnight in Seattle, Washington. Kwajalein, the Marshall Islands, and also the beautiful island of Nauru. What we got here? Sunday, 6:24, Sunday afternoon, early evening, over there in Nauru and Kwajalein, Honolulu, Hawaii. Once again, July 22nd, 2023, 8:24, Saturday night. Denver, Colorado. It's after midnight, 24 minutes after midnight in Denver, and that's about it. Lumalap ki kumuyan, nange suwa na kiun sugupan na mga sang katwek siyaka ke program siya. I'm gonna get back to it, and I will put that song. Where are you? Come on. Don't give me a heart attack, okay? Ano siguro Arigato long too long. I'm pretty sure you would enjoy this entire song as well. Tracking by you. Man, thank you for allowing me with you this evening. Saturday evening, man. I've been staying home doing my gardening and power washing the walkways and stuff.
Israel. Katflet Lars Falgrin fakkulo malla pin kaksakin kom nagawa siya makumrala ke Lucien Molar fin felsinge ke funkje somla ke hodutu singe ke kumtakas katsak inge nakatsune kon sette inge na apral na ya lom karnge kolom parang katkay nakfashe fin saklas kamamakat kafikat na kaya kedi nakfashe ke felsinge na manas we got fin saklak ke pelsinge ese posisel ese ngon lo min kain kesan si ngan kain hakelen kain ito kain faske inkene ka kwop ma erela misle erela me akersai ki maslos mit maikin mamit kalensap mit maikin makat ita ke imer katsang sumna we got as we been apara super kafe dahil met lom posisel o yan ke walom kalen alom in kain karingin kuy siya ma akwasiyak kitalik sinadas ma kumela pang yok lom na si tuloy na kakulosak malap ki mista ko ya wu makat hakilin benana manas paamtal tawat na ki safla ilfin pel malafalok sunan sis finan ko siya na manas we got hakay kat lalak din kalwani na in paray lalak din kalwani na in shuk inak parayakom ka aking anyong kat finne palakin mamakat palakin ke pelsa inye machilo mawiya pa ke pelsa inye nanak manas in maslos nalak din ka in loang na ke mamafal pa din nanakin ka akfashe los siya mayakin papanne maartalik na da los pa ma arselya ka maupesi kyat na si los pa ke pelsa inye da ka efe kuminanak manas in maslo laylakat na kewan ito la kumpa fin trakse kumpa kasi fan na may kain kafikat ki mamagatin na lalmet met si fan na lalaki kain or makin pe lalal fungi pay lalaki kain mateng kum falala mana kawanin pom ito la wangin matafong laki akwak sa makumakya na siyeske maulas papamtal kesan siyespek rin kain nakalin la mama kumrela ke maulas mama kat sikat na siyeske fafrashes las fin felsin kat fin oralang silo mga makumakya mga makum si pensang akayikat ke morning kafe las pen kayo ida shvil bena kafe na ke floklal pat mata ko pat natas na yurum kat ada na ingan dela katin kain akfalachim kaina katita min sapal nget lasa kat nikin na may sikyak meta na kumakina kain recall no mayin kumita kumita tawala may sikyak ko may wu na siskaisi padang kita flela tasak na kemonin met las ikin met papan ko onko ko show ko met kawa ke pangis besi makat haske alina kita palakin sa kapas talas ke molas tasak at the same time nakikadakalim yung katulong malap ki kum aki kum wala kening kirin kanita la
Wangin ko, wangin oye ko inte ko fungulo yelo. Mama kumni akia na shira pakite faska. Reklo mala pamtal. Ya shuba kaife kumin wi nikina shafla finraksila nge. Ese lal met plom, ese misle, ese ita kin kain wikat ke pelsinge, in kain aku yakin se uyekat. Kainakin se uyekum ke makatara. Reklo mala kat pray kinin muna tum Jesus Christ met tangalas. Amen. Laibangan pro sa mga airlines ang akras sila masing yang silba na sang panasigun ngayon na kingakalam yun mga sila king kind of saan sugung ako kung katulad na alagato.
Makisig barrel kishin pa ngaklat na shum ngaklo malap ki me arslo man ana ki ngakale mi wang na pa ye mayok me aki natakongan me share na she was me comeback negotiation mama si kyak ngina ki as far as the comeback negotiations is concerned Ali kum delfin ngan kila siya dalik si gul si me posty me ongoing me congressional me meeting in Maslon US Congress ma selected na kikay si committee ngama committee sing ba natural resources and something idal pa taka sham me negotiate na sinan federal system mechanism also the Republic of Palau and the Marshall Islands too. Republic of the Marshall Islands. Masira nga ale me kita ka me ngan share na siya so ale na nga proud na pa sin might ma show line the gawal kat yo na Leo Falcom Jr. pa awal kat federal system mechanism. I'm a honorable president in Palau himself pa Tagawala in Palau na kasi delicate members Tagaki government ye mas lang ama arsh mit nevin ama mit ma taga represent Shoreline Owl in Washington federal system mechanism I'm with underestimate the tarik masel ma alin na nga kalim na pa ya dalik ng loot they're not pushovers pa paano masingalin ng impress na pa ki ongoing negotiation news ubo nga mo wana ki secretary chief of staff lan Ferris sa Mike Leo Falcom ila kalimila President Tolu 3 consecutive administrations by il suok titles without mo chief of staff lan President including our current President Wesley Simina il pa chief of staff lan na representation il dagora Alimo wu fale wu ale ama titel mana yokshipe pa il dale accreditarie pretty much it's just a matter of just a signature on the agreement and then things will be fine and dandy for the next 20 years Pasilan matching ipa silikina in Palau federal system he's not giving an inch il alana persistent na pail me and masalil arsh my gain added na ki me agreement si Mashroad and masalan America na condition duo toluma il gain added nga ilos gain in added na ki compact agreement si nga pa me molin me damages me ma chikyak na way ki makasipin nuclear explosion na fallout makanawas and environmental damages destroy a lot of lives a lot of people lost their lives and right now during Perth or from Perth people are being they have a lot of their body a lot of deforms a lot of really horrible stuff dahil kata sinmait ni Yorkland si Fer kata mait ni del kay issues that ka wangin ni dahil like offline so man the damage is the suffering and everything si kya makasipin nuclear tasting si may dalaro na mamasikyak ke makanaw sa masal the US government they actually I think it's full of crap they actually put a dollar value on how much they think that the damages was worth
So para and matchel, I said, hell no, we're not gonna. I mean, we have to if we have to reach into our trust fund, to in keep the government operating. That's exactly what we're gonna do. In the meantime, we're not gonna sign this agreement. Katin law and you guys have to pay us even more than you guys. When America, ilal likia mo ilal accept the direct payment naki damages maurikle. Pa rangali na kaksakin mer taliklu ka tolu mata kaulan masel dalik masel kung finlong kung gain me akelin me sam la dal language dal accent la na kalam na pala dal masel to man those guys they're persistent, they're intelligent, they're not pushover, not even close to being pushovers. Ama ilal me mit matagaro negosyo yok na mit maulal Joe Biden. Congressmen we part of the panel, part of the groups that are negotiating the compact. Dahil pro-Micronesian na pa Lisa Murkowski Alaska Republican siya actually fact may amtawakian may conference ila pa congresswoman siya magkaya na Finan-America may susle Micronesia if I'm not mistaken isus la Micronesia alun na pa yung along akla isus la akila isus la kuwam ka isus la El fakla, il mato, il representen, Alaska. Loyang siya, Congressman, inil pa Heinrich, kulasit siya, mataga pa Washington, mataga U.S. Congress pa, il ARSK committee siya or direct negotiation with our delegates from the Federal System Micronesia, RMI, Republic of the Marshall Islands, na Republic of Palau. Salim ko siya il fakla, Congressman siya il fakla kung fin long term la tayo lalo na kay rekle nawiyakle and Micronesia and Palau and Magdalene tremendously benefited from these ongoing negotiations at that pushing rekle nawiyakle pang luwa condition ma kuna nakafila fakla kim gusingin ilba Heinrich pa il fakla babat mela surf mta ki mta match ki nuclear ko atomic bombs yung exploded match in fact la babat mela actually was there during the incident kasi siya machel ilan mta match angela el active duty military navy ka part of the people that work there at the Quachel the installation of military installations over there. Ara nga di nga loy na ke masira nga alagid ka bang share na ke kaya sharam ke benefits ma we deserve to we are entitled to as Micronesians kaya akalimila benefits nga kali you can restore. It could be even as early as September kaya nga that's one of the main conditions dal orela set aside money ka it'll push ni pa nga may dahil na may ratified may compact singa ki para in September akal magate entitled na ki benefits ma kat me we're supposed to be getting in the first place dahil tiloko niya mag-spin bigotry discrimination illegal because of their illegal nonsense stuff that was ongoing before. Buying na restore ki masingan siya ma dal allocated so much money for veterans we military active duty serve in the active duty military active duty veterans ngayon access lalos na kay medical treatments hospitals and all of these benefits that military veterans are entitled to. Alright, yok pisin money orekle ilal din na academia la idali masayla medical hospital facilities ka
me mausla me takta mangin som mata in marsha access line federals ngayon mata na KOSRAE PhonePe kataga PhonePe maninga ingena in the meantime in order for Micronesian veterans that decided to go back home some na Rook some na KOSRAE some na Mashal some na Yap PhonePe ma in order for them to get medical treatments through fee lalo na dan sok man na kuam ka so man Hawaii which are the two closest facilities or locations or fee clinics where they could get treatments for their conditions that was service connected or whatever the kind of medical services they need. Awala masira ngamo then academia ke la eloshi masala ta eloshi look forward la eloshi provide me carry services nga na sin talikma serve ke US military at some point in their life. Awala mama si kyak nag benefits nga I'm looking forward to it. Sap okos fine okos kung ka daw ka apply na ke mani kung guflan rek mamagaspen matum ka kung may sila ma kung tawag apply in matagati ko guarantee na pa naging na food stamp mga kung finge we receive food stamp kung te kung qualifying yun may Micronesian dahil sa na sin may Micronesian no fun and that some line up ke office lan any food stamp some neckline san categories ke main situation ma si kyak finan American it's not even gonna get better in the next 2-3 years. Likin na ayaw me current administration. President saying that President saying he'll destroy everything, man. He'll can now yok na mulin casting, yok na mulin man kayo ara. Alin na directly affect common, population of the entire United States, including Guam. Keep an eye on federal system, Micronesia. Muling casting singers when man it's way up there. But 3 years ago, talalu sen casting ama is ma frere kung kanso mol casting way talak or sen tolmo ulma. Alin na things are just continue to spiral, just continue to go downhill. So we have to pray a lot and just wish for the best. So that's what we have control over, right? Parang nga kinataka nga saram ke nga paray nga lanay nga napay nga kulakak sa kinla aulias naki me national government Washington these guys are impressive. I don't like mugul si mga saram si daring other really articles ke Leo Falcom singe Leo Falcom Jr. inil pa Leo Falcom tang alam mo actually them not a Leo Falcom one thing nache thank you Leo Falcom bakit talaga this guy's intelligent il charm from gashing is allen na in at lipon pesi in English pa first language lala manila kalam siya kidal ka kasi pela il tawela siya many more dal los ka ke apprenticeship administration Almania at to ka charm siya ka ni tayo dal taka na inform me with Micronesian tachayanensis KOSRAE Rook PhonePe Yap ma akalimina just touch base and just see how things are going. Pange kasam sin nga lawyery chamber kasam sin na Leo Falcom akademie la il commander si Okinawa il command angin la size units guy commander il fighter pilot si ba il other really articles il actually il carrier aircraft carrier pilot si pena pa alright this guy was impressive from the Kate ko gina purong negotiation from la itagang pel lalo solution me Q&A or question and answers na presentation ma those are all of those guys were I was so proud. Even
I've never been so proud to be a Micronesian. Kasi been ulit mawawala silos. Representing ka tala mo na pa. Kasi pa nga tala push na pa. Ngalal fi mo para quality na kay leaders slash. Ni kipanayin ko siya. Siya nakatin push. Karin nakatin shoot class kay na ako katlawo. Karin te. Alin na katfin Chile na siya ka. Damot ko mo katfin fotan met sila. Siya pakin rice siya kat fresh lan is the coffee. Siya alin na. Kaya pangi wo may isang sakay may ko. Ale nga mo quality of people that could run the government experience lang met masum ars ko sayangin ang nga mo ale na kasi gatyan na pa wuke pangi kasi pinre mawulan may ko large leaders large nga kita me yak fresh mo landalik natas stiling din natas if inalawot lang kan flok na ko siya ma na agreement singing that for the next 20 years I'm pretty sure more money yok money yokali catering money kanin oye naki ilos me bring up issues where in China dal may illegal fishing ki may territorial water lanen ferris sa Micronesia sa puwang bana en Marshall en Palau ma ay nadali na ilosin na in force ilalfin some better when in ilosin na in me moli inash me cut sila nen ferris sa Micronesia me Republic sayang in masangkari dahil ki me state revenues lalos or sakpa na China it's the same thing with China ano na nga mo we are negotiating in the right time too, okay, pulang patching China lalin na ilsikilan tamanit felon na phone it doesn't matter nikipenain Fiji and Samoa Tonga and the Philippines just the entire universe entire world they wanted to even in Africa and China ilsikilan control everything parang the fact mo right now at this point arch leverage lang and person Micronesia which means kat ka na hoy kung delfin te siya masing na aldari gide me reach out na sinan Republic of China ilosin me karikat ke masing maninin na pa yagdin in good terms with United States of America ilos they don't take us for granted anymore ilosin na pa ila kay intentional in China and may coerce ka sugalos in me dominate felon of one nang America in war relationship plus papa na and match telekids na kita ko match la akalam ye kung tal goes with the line ke at ingin na me purpose ka location sila asking na ke military me mga kumdal or magin matching agat ala na invaluable dati kayo put money value and I mean first line of defense man to be honest with you belma arsh may siya kay may missile ko may on matching ni pa itala kalimila ito la ilalinin na American na pa arang amo situations ngay weng me foreign policies lan in American losin me iskes la shares med Micronesia ilosin na improve me matalas siya yan las ko siya may nilus pa orela arrangement siya katulad na pa ilong kita ilus na sa ko may Micronesia nga kikiyap na pa ipalangan kas madal sa akin manadal or idalo makin got as sparkling chips finpapelin fiscal year sing safla ke September na ayas pangapel ilosis sukilos in Chimani we say federal mayor assistance na finanaway na ne finan kuam pa na ilosim daw ke sakay kiki make up some stories about how we negatively impact the community here in Hawaii katinan ako nan si million green masang offset kada me damages ka offset kada me expenses makat sang cash ma KOSRAE Micronesia makumdel usi leilalo sin daga legally matang horek makame
But those are all nonsense. Those are all crappy, excuses. They don't care about micronations. And from the beginning, we knew they were lying about it. Abaga masira nga alin na outspoken na pa yung aki green chilela yung womit ma awal kat na national government. Men ke talak ke ash mo national government da na yun na. They actually have control over it. Then pa ya lo si kain cash kung nailak ke dal nakikip magat urek makan lang kayan money lal dal ke local revenues yan. Paya mit Lars Washington ni national government po bingi ilos fin care kimama ilos da long ko magat mata put up with nga los fin daga porong magat fact no paya they have control tal ka in actual siga kuila mga but they didn't really care about what's going on when ilos na pala nga ita na pa when yeah, yes home la pa yars ma kadaura survey kadaura green ko na pa la katena me train out their state revenues. We actually are putting money in their revenues. Not pa that they still screw. They still manage to screw it up because they don't care. They don't care about all the lies and all the nonsense that they peddling here in Hawaii and in Guam. Okay. Parang alin na outspoken na pa ki elections yung aki in yak. I don't want people aki in honest, serious people pa taga cool kat, owl kat. Fin pa as problem na lusin ka just like in cielos in suelos aki mama kate hakalim na cielos nga parang alin na ki na pa rin. Dali ki nga samram ki compact singin na nga Kinga liya Falcom Jr. Liya may mataga Masha, liya may mataga Palao. Liya kaya na we're using the right people to convey our messages, convey the things that we need corrected in my improve the livelihood. Last kaya the really naman. Tacha din micronesia. Para pang this is how we gonna do things. Kasi nagtin lawang naki may call mataoyak lasing yun kalti kilos ti kain ina sacrifices lalos. At then ay nagain may call si may tagani chafta yan me 4-year term ka 8-year term ka 2-year term lalos. Los me cash up ilom na lapsil tal sto siya na kato natal tal. When te pangas pa wait nga taga kainin may office sa lap nila. Dahil mo kita in America, United States of America, wait nga taga sikla Manila. Siyafta ya dahil million example na wo pa Barack Obama ma. Kasi one shen like it so become a US president. Siyafta ya mechi kya ka na lo may cash. Marta Finyer, Darslom Saja, Sirikla Kailu, Finenaway. This is what corruption this is what corruption looks like. Naro pangi kanching gatti me kankani may ma indagani shafla yelos karapi folokle nakiyan si dalinge and just finan ko siya pon bika mema kat ki may indagal lookouts, make some sacrifices, fight for our good, for our well-being. Apaga masing ataga ngalin na ingan na pa en me pon pe en pon pe ko siya chuk compact singil at this me final staging and it's just a matter of akfolya klamache luo but we pretty much know a criminal ki compact ni pretty much money mai sang katikat so we can continue to function and operate. Na ali mo money ma utaga dali may call last manage better, even better. Fisakalo sinure makin maningin sang akyokelik me terminal airport lasa. Na wala mo na wala mechanic po finan ko siya no phone na orela kata me aknes na sila kuf makat nim finan ko siya sang improve health plan met ko siya na nga mo si mama yok na pers ilusin shukla ilusi
Wustafaka me dialysis machine chingin KOSRAE. In our way, ilosin train the proper people, ilosin shuk la ilosin kainus la mange. Fine los in somne Israel ma usla losin sa pala me technology ka some training with la fine marketing siya. Ala pange o yama kumikan sang improve mo. Kada may tinge mo lan may la fine marketing siya. Kada may tinge when si pange common disease ma may Micronesia, Mete Polynesia, Shenchuka got the carrying in Molar, and got Shafla, Mashala, kidney large, Nagarin, kidney large of in the Nasayak, Aquayak, Peltolic, Wiche. I fell Nakalme, Tatlanias, Kalme, function, partly function large, handicap, Kulukla, Parangara, Mola Shalina Kulukna, Pay, Napanga Mama. But Finshak for the next 20 years, at some point in Ashme, dialysis machine finan KOSRAE. But Yumtana says engine finan KOSRAE, Mata Rata dialysis, Talti Tagam Taye, long old toy, when a meat of lock, Alina, Upena Pay. Adalakata might Mamtayin, and I'll get I flock in KOSRAE. It's a dead sentence, Confin Flogran Chana, which Lu Malim, Nagum Wagon. Pangata improvement got charm here. But Finshak might call large in the misuse funds ma allocated na singasya state ngay. At Finshak in pangan me program ka plan lan might call nila. Men, we have to have some good hospitals. Na finan KOSRAE, yok na sin might large finan tayo siya. Ini na kundalin ko sin tayo korela. Tario rela kata tayang innum kof. Ngayon, of quality ke ko flash finan KOSRAE ngi para kat mas kat kap kapay kalen na bacteria mama an ngalen na akoduki na pay me health flash na may KOSRAE ngi kat fin improve water quality si KOSRAE ngi whichever way yalen na may huge me relative na yok siya may kolas ngi win loing na ke masi nga mo en devon chakin ngam tamot ko te fekin en de la mo ke na minen de la to pel dalin ilosin pa kare ma ko fa ni na ra ilosri ma kin me tang singin sukya ko water catchment yin sang sukya ko fun ilosin ne ko ke ali den de unjakin na ro finne me dan lokonek me tang re la pa kare nga to ko fun ilosin ne ilosin poil ke ipoil talen na quarantine na paila nice nga palagi na paigi nga lokta nuk siya ngati fat makatagam tayo na ni kat mema but it's reality kanta ko siya pigat kap kapay ka itan nim kof nga me kumdal nan ka kof na ke pipe na ke pipe in me mata ko ke tema pipe nga finaf Kumishkak onia ko fa onia faucet ke ko matagal tayo ma charge me muddy ako tikan sa ning kusano even me male tapala kitashka na kof ke me os nge nim tapala wait for sige ara kigat kap kapay ka ash me wait change yes asam kigat yan kapap pa ka alin na unhealthy na pa ang chinmet tayo siya kan nga di mo na chinmet call last kan kung kusin na kusin encourage in tari harsh me tayang may nanim ko nga isam na pa ki 2012 ka 2015 kat som na ko siya ki me Christmas 20 sing asom te me katamtana lila ke mtawaken me week se me ta min masibera ake min ash bathroom ye patak te shi bathroom ji lal jonis mangale amakan finian na pa na an matawi ngamalin akoshma tena somna dewan chat angatena waskana kinsiak te ngal asomna dewan chat me
Tipachan ki me fanya tal proyecto polchi dalo kaya na ngawa dalo na perfect kami na tari. That's mga nimya ko sa prekla ko yung nimya na wang my world was turned upside down. Alip na pa nga mo wiklo ngam tawayan niki na nga tagaligyan nga tikila wang niki pa na me 50 pismos yung anim kanin ma uno mamiterangan wang nga is nang masyal na de kaya kasi parang nga alisam kimasing min nga mo niki pa na nga liye naki aden may kusayang ngali mo dalfin improve forela quality ke kofi makat nim filan kusayang yali na klagata aden may kusayang as itali healthy they are gonna become more healthy nasa sila kofi ale kasa na pa overall well-being walda health walda lalo sa I los fin poili kof ngay you can imagine pero kada may kusayang los fin daga na na los daga nim kof open ang yali na right away improve health lalo sa arang ale focus nga mo pang compacting have been provide enough money pangan gada improvement nage sauce nage can nage water dam losin me ash treatment nage me ko drinking water si pinay ko sayang airport ko sayang no rekle street lights kanin mang payfia klen kanin kain mo me te so jantin mo ngin te masala kasama sala awen ben na ke fin pa si wall mga no rekle inte pel maupen ang ita ka kanaus la me kenika no ro si Manila lapi rekle si na repealed me ka repay fia kin kenik finan ko sayang siya looking around ke mga we have to be optimistic. We have to be positive. I think things will get better. May ko last nga pa ilos fin me running government lasha with efficiency with or run the government smartly. Ano na may ali kasha mga. At the fact na yali unfair that's mata fact mo pang mamamay ko siya rin. Mga fact nga these are common sense stuff. Nga sharmam ke mingali mo we got to be getting more money Idali sige los in cash mit federants mit we serve ke military in mo improve me services ma elos yis ke ma sek ke elos ke me service awen benefits ma mit kusay mit micronisang entitled ke dal mistreated kat isla mit talda ilos ta kainis na ba dal tulokin niya na paingin na medical coverage ngil alawu fisher na pa may ko sa ingin daga kat one time rela me insurance la dal ngi na wayang me benefits pang siya condition ma ita kan ki comeback singi na approve ya ki fala wo man ka arang ama mga file din me para ke file din fakula malam singkat adito la pang kalang lal mensiulal pa orela me ngali may things will get better before it gets even worse. Okay, nga may ifarin shaft la broadcast sila. Siya ko nung skulu ka na fa. Okay, may fact ngayon sila Thor natin papaman. Madana mood ko el persistent na po ulte na nga alakaksikin kain me moniak comparison tarang nagkawail fact la mga sikikat il tituilan rin nagkawangan kansi mo lang smit nga loeng smit nga tiloeng ka it doesn't matter nga makain mo nga pala na na falling impresses you taliator natatapa il passion dali ke guldevan jackson natali keti katsuma ali pelor lan si del ukulele on ang gina may problem sige sa phone sinatala el te keep up mama lain na kawa el share ang akin si bakay ko or nga di mo kumala na me oralo mo na na kum kampre na pa pang or last ka din nagtinag din te keep up in kati mo mawoshe kdin de lela main disturb ka akuluke kaya felastan ke mama kat fitra arang ake
na sila din pengen me kaksakin kum ka kaksakin kat ki kain me chiko ngan ingina me milichinga la ko sala kala ya e shafla pe pang shap nge nga ulen na pa mi singe mengara mi singe ngatang na ma to lu mga ngatalik tare mga sana nga ulle pera nga sana mong le to le ngatalik ma to lu ka ko ma ngatalik tare tane ka kakik na ro me urik ma pangare ma ke yar chinge nga shuk nga na wala water osugo nga usa na le water ya ka the plants nga so measure ka pressure washer siya min pressure washer siya dik nga masala nga rin makin pel si luwa na ma do it laurik nga liya masiki online so ni yeah nila nga sum siya ka crash mo talang nga will siya alewo ako siya di pa nga me pressure washer right nice line makat fast kaya nga min masih pero nga yok maingin namin alchangas na pa mit ma landscape fast na sa singkalang eh talo magin wheat killer awun niya no phone na ma makapin ka lang eh na may sikyak wag na matalin chilpes cut pokfrar magin na paula foka kasi mga paula raing fin ta ka uke uka na window nga kasi kadalan nakulukunal siya ngayon ang ngarela posti me sign ke wall ka lang eh may kumdal siya bari makan wheat killer siya kasi ngayon nga me yukwela me miracle leaf tomatoes cucumbers arangan rela kansi ma terrace mama kap ma ke idalin te shulpe ikapak mga na ira te ala testing ka lang na parang nga uri makin water pressure washer siya sa ngatnas na siya ka lang maki me fokra siya habang nga suwe wiyal kenyayil me aknas na siya men pause the lime gatte na kang lime kalaman sa singari yung ok lime pakatin merta padat laba suwe so brumi nga kenye katita kafagado namna sumda lang siya afagado kumdal taga na roch atika isya afagado nga sang mga let's patkat na ektalgiya wang iba na makite or katuwi ka gaya kin mga ya amit nga gaya kin nga hindi talay ka kalaluma siya manalala pa pa adros nga honest nga serious na pa kumdal lang siya kalaman siya ka afagado papakati siya na lo mga katin siya po siya timas na ragat met nga kuflain si venais dalim tayis wuk siya ka din yate mas tan met na kayo ang ginagawa ko dalala mo kat pa awag bising met tak leyangi kenyel hakla dali siya ka mundam tak second floor natalis la lufer to folk like a lufer at di stalya la kin sila ka na flok yang nila flok lang do nga dapat guys pinati mas na met na kayo tal limuta sanga tal hindi ka na dalitig or pangay afagato nga so misya my gosh pakan naikla pen nalala pakan siya afagato siya kaya nga timansin machu ka pa kangin afagato siya pumusang condensed milk siya sang orela oh my god alin na yan na pa shoot na pa dahil pangin nga mo akin natin ko share kita si mamang me akala mi ke compact na ke me cream and sing and my kunish pretty much finished tari paano gawa ala chafla just a matter of having it the last phase of this negotiation i-completed na dali sign niya ke September dahil push yan me masaltan signing when the train is already on its way the train already took off you guys have to get on the ball and you guys have to sign it they say nope not even don't even say that they're being persistent they're being smart that's what you call negotiation man you
you don't just give in like that because the federal government is telling you this is what you're supposed to be doing. That's not negotiation. Apangay, hipangay, siya tayo masing nga kulamalap, kulamalap lang aparay nga ki akay kum tiginalistor, tiginiselin, na fonat lik ntum telingan. Karala na wipenales para kimachiyak nita. At the same time, nga kulamalap la, pa na siya penaranin siya nga ma kerati hargalas, tigiyak, we're staying in contact with each other. Mga upechi siyak at reach out to each other. Siya na refresh may relationship plus. Siya na liye kafe kudin tagani price kat tagani akaring ni. Man, we're on the last stage, so we have to approach life in a different perspective. Akakaya ko siya, akaya may plus finan ko siya, may plus finan mainland, may nagawa, yokliki na katki, parang na siya may, no na, crying kids na atas mamta, terasingin, chun ken, sure rapat, when, talaga nga panglol Mimi Meme says you just call me Meme. You just call me Meme. Mimi mendalik gold first cousin siya. Limtan first cousin siya inil pa Meme. Nakamta min manaki me accent lash katika tapala ash catching this ko me makita fakla way there a kale. But that's okay just to make her just to keep her occupied. Pinagawa nga mo, Meme, you just call me Meme. May nga bangong siya, Mimi. Alin serious na pa. Aki, sang lang na siya was kawa. Siya okay, wangin met naka-request kami, ma. Akan nga, siyuk lang akan kung na akong suko, ngan silay kanya. Oops.
verschillen. Kom verkonet misle wo innane. Alle vågade synge. Verschillen kom verkonet misle wo innane. Alam siapa long one tadi guys. What win na fire resulta.
Special ngali ngamail pa na nalagpala na payalistar ng itlog. Ako na po rabay wang na sobligigat ni. Ala na kain pesing ba na rin kampay na rin pray na singkatlan. Akas makanya rin talamang maayuna sil. Mengatikan di Belfast kami may sikyak molar down the road makadilat yang edikan tapong le pangamasyo mo ya mis nanaklas kaya Mamay aring aray noon subuhin na nga akak sila amin long alimego tingin na it's 9:25 here in Hawaii ngaka nga inala na kum le me broadcast sila may na si neighbors last thing I want to be a good neighbor so palamat tuwa kalang sabi na kum na liga mas speaker sinti ngera mama tayo also na call it a day for me awul na pa sing ngarangan ang amtali kay fed for formal na nga biyok kaka kalapol na pa pero nga tubugar balik nga on yan ay kanjing sa ngan tayo nga usya natin yilan nga ati yang orang nga kapla yan mana gawa nga usyak naging bagila ka ang yila usyak alan nga lakan na knockout na play tulirak tayo na I had a power nap I took a power nap I think maybe 35 minutes it felt like a couple hours so I decided I'm gonna do this broadcast because I wanted to share some stuff about the compact thing. Balik tayo siya ngayon kadar fundraiser last success ni Vice President last Dave mo dahil balakan mo tefal malo already game siya hata na sure like our capacity lo si di ba pangon siya na fundraiser I mean I reminded na si Romanel tala tikat nushe may flash mo tayo nang illusion taka sista siya na phone si wigad mo ta park kaya expect mo ka rin na rin for fight pe illusion tuyak park kita wanan to kakikan kalau nulom din siya lo siya sa nash mo mo illusion so mo illusion direct mo na ilos finner activity she did milos around then nagkrewa na pelang ko kandara kat pinag din sangin oray yok man long niki pa na upi na kimani mga you cannot go wrong kung may law na galila kung pilo man wo may tayo tuyak participate involved na pa she did nagkrewa makom akfashin na yung na inay na show na Pantali kadam ta klik daw jangan kadam ta sang mani talalime ko talasingyaw lito atala she luo ma may takrewa na bagay los palo kaliki park som na ke alu lo malu
Ars may sang lalday kilo mahalwe kishen wisit tukan na ora ngay nga chilat pen nagwakat da ora malan dew jangalin and dew jagat kin yok pos mungo pos may ta sumata team malale ko me cucumber ka watermelon ngayon sang ak wuye ko may ngelo sin de mas pangarela siya at some point ngali mo pinba ka ta mura ka unga ko flanrela in wo na tai teore gitari losin de us na park men sumata park yok na kalin na fall ngay kada sumutani tako arspel actually kata mga med ye karma sumla arspel katsumni ngamo Pepsi so far nga namla throughout the entire day. Arang mo kata murang fin nilos ko flying usla pe ora woke park nilos itari dana ke lomalu so musla na ora una men kigatara flat plus kigatara ngagat pangai kumsang sium na garela mine wo arang mo sa nanaksilak pa nga kisakat Naki-uun siya makantarang kadin nga magdin tala uun pe pots le unso ko naman atari men tala mas mayok siya pa mit pe pa talik ma kunokon itak yang kunokon la losin kalan sa kishen risingan na losin na in practice inte som te parela wo tafula nagkakas kunokon la losin kishen risingan na tena shikyak ngali mo Pangai, this is how you complete your supplement phone. Osin pala mo kus kain rela wo park kus la meta kedagat takate te chukare mo tay los fragat na moy ke ko an taligil tu dang sipa frag. Amo pango fin ko fly reklang na tari del tay matana somna na ora si man ke lo malo na. Min katwit so mata park lain na phone sinite na Amay alita na ko. Artifact mo may nakikwang pa yomin. At pinaramakan nakinsang nakinsiyas. At tinagdin orela di may na inak. Akfasiyak le. Moniak las nagkikalain sa purek malasay la panigip moniak kikandara malan kasi organization ka. Mura mga inayin takayin na in fala woman ke wa sang na naktominsium or any in may tay na pa nga fansin nga kaya binsin vice president na siya ang fini mo isa fal kumitatar la fakak ke last ke kusak fresh malan dewa cha ko sa dewa naki park was in nine or in mo may da som tu yak shitel where pangayak pala ito Vaklat je makadil wala wone sin met large men panailos te kadil te sukya molal so kan katwang arapangay ngitchilak na ke me ngamo fin nga even tagaw ko siya ya ngame sin tale focus na ke un so moni cash ma lane phone when Focus tayo dati le som naki call and kata kita nga mo if I have to do it my way tuyak na unsubugin tuta tuyak yakot na unsubugin make sure ka torela kalayan sampat naki kunokan ki alu machima or aluan taling matuyak ra kunokan lalosan machima ra ki alu tuta ngikoan Wait matuyak sham ko akke yak fashi malututarin kudin loy na ke inna le fal na ke me apple plus na ke cherry singen pin katarang yan na matal na pa kalan sa plus malas singkata This is my opinion sabi na kumite siya sa pangin na naklak ngayon kemo But pinarama ka din nagdinsang siya sa phone na nagkaya na pangi chewy large na kay kalanglan cut na siya
de el kisakan la wenche wana na tal inchefijan jiragat ana se pelesha mai teora mama garita ma fal ki din rain mo kalem lagat care long si mai tuyes in mo sanga kalem lagat ito masap si ma yok imit na masap si ma yok aklo baka din nagdinak fashion na si kat Umbrella gebelche fletten alash kilomalap ke kumin mashlon fin shaklak gebelche nye kilomalap machine machilu ma wikat pen na manas kalwini in wikat akn show yekat ake mama si kya ke show la shalela ke ni sam na kumpa ko si fan na ma ina nagdin shuk kumpa kat ko ingan na paila kalo ma wangin ka ka insang line nara kilomalap ke man ke wa ma Masika na siya ke pelchenga kat ito la usga klom ka koloma wang na pa magrefa katingan la katas ke me site lom katingan na kum rela arrangement siya ka na ngene kring ka ni da came panang ikipel makatsun maupe kakat palakin mo as may tikal katit akaling katita na pa la wang tafong la ke maulas ngene klasa kat fin kalwini na shukin matake genek lom katula malap ki oy ka sinye nam nas kalwini wi kat pe ki kat ta kola pe shun perin mong la las na manas
Afrikat akmisje akoye nikinakat swipe liye kalmen fatlom shama sikyakke le chapatlom le tuo maki mama in nakfat yakel pat toloina kira kaife komina na se naslo de la kira esmak de la mane kuain pomitala at finlal tung ikim iwangin ma hupe ma na kuwa katichut na sum wangin mai elia sikya na siske fakulo malap ki oy kasi penge kat pra fakulo malap chibam tal ki inen wonde tum chish kas medal pra amen actually ganon so na shafla rokasilo fakulo malap lang akain hakfashini kina pa shafla me onse wonge pa nga sangkali Olak Finfelding ano ka mo pa onse wo mga syuk ngay fakma pa onse wo ngay aletoart lele masing da mensis Besta kapunan ya kalen katwiya kelen nalin ang silang katakan na siya kaya inilalan po ikalan fena Likilan silan lengka Mau pepes takafunul ya kalengan katwiya kelen silang katakan asin kakayayain wilalal fongi kalan fela baca isya likilan silang lengka Alright, kom maar kun je komen. Aku lang malap ke. Ko lang shut this thing off right quick.
dari saksa fi lapangan kulomalap lang akan prelepe. Irum katao soon. You take care. Hope you stay safe and be blessed. Aloha. Peace out. Peace out. Thank you.